ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଆଗରୁ ତ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଗଫଳ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ତମକୁ କହିବି। ତମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ, ଯୋଉ ଯୋଗଫଳ ଆମେ କରିବା ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିବି। ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ, ତାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଥିବି। ଦେଖିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଉତ୍ତର, ସେଇ ଉତ୍ତର ହିଁ ତମର ଯୋଗଫଳର ଉତ୍ତର ଆସିବ। ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣ। ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ଶେଷରେ କହିବି। ତମେ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏ ଖାତାରେ। ଏଇଠି ରଖିଦଉଛି ଉତ୍ତର, କେହି କାହାକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତମମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି 4 ଜଣ ଆସିବ, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଆସ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆଉ ଜଣେ ଆସ। ଆଉ ଜଣେ। ଦେଖ, ଏଥିରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖିବା ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ଏଇ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତମେ ତ ଜଣେଇକି ଆସ, ତାର ଯୋଗ ବାହାର କର, ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। ଦେଖିବା ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ, ତମମାନେ ବି ମିଶେଇକି ଦେଖ, ଖାତାରେ ମିଶାଅ, କେତେ ଅଙ୍କ ବାହାର କର ନିଜେ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଲା ଯୋଗଫଳର ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଉତ୍ତର କଣ ବାହାରିଛି। ଦେଖିଲ, ତମ ଉତ୍ତର ସହିତ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଉ ଦେଖ, ଦେଖ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟ୍ରିକଟି ଅଛି। ତମେ ବି ଯଦି ଜାଣିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଭଳି କହିପାରିବ। ତମେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦବ କିଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ତମେ 4ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିଲ। 1, 2, 3, 4, ଏଇ 4ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିଲ।
देखो ये चारोटी अंक को नजर करके मु भी पांचटी अंक जो लिखी ये चारोटी अंक को नजर करके आ चारोटी अंक तुम लिख देख एटी ये जो लिखा जाइए 1 8 5 4 2 लिखिदेल मु 7 लिखी 0 लिखिदेल मु 9 लिखी अर्थ दीटा जाक अंकर समष्टि 9 हवा दरकार दीटा जाक अंक को मिसेले केते हम 9 हम तबे एठी देख 6 3 7 2 अच्छी देख 6 देख एठी लिखी मु यार यार जोड़ीटा को मु एठी लिखी 6 एठी देखली 3 एठी 3 एठी 6 एठी रहला 7 एठी रहला 2 एठी 2 रही एठी 7 आपको मध्य जोड़ी गले प्रत्येक अंक गुड़ी को मिसेले 9 हो सेमती ए अंक देख 5 अच्छी 5 रे एठी मु लिखली 4 0 अच्छी 9 लिखिली एठी 6 थिला एठी 3 लिखिली एठी 0 थिला एठी मु 9 लिखिली एई अंकटी देख 3 3 एठी मु 6 लिखिली एठी 4 थिला 5 5 थिला 4 0 थिले 9 लिखिली जानी पारलो कि तेबे उत्तर जो आगुआ लिखिबो तमे जो अंकटी लिखिछ देख एई अंकटी ऊपर उत्तर निर्भर करे ए अंकटी कौन सी अंक सहित जोड़ी न अलग एक अंकटी मु लिखिछि एई अंकटी ऊपर उत्तरटी निर्भर करे देख जो अंकटी तमे लिखिबो सेई अंक रु कोन करिवो डाहा पटु गोटे 4 वियोग करिवो आउ बाम पटे गोटे 4 बसेइबो हेले उत्तर आसीजो तेणुकर तमे सेटा को माइंड रखिया दरकार कि को उत्तर मु लिखिछि कौन लिखिछि एवं को संख्या लिखिले सेटा हमको उत्तरटी आमे पाई परिबा तेणुकर एई जहाँ भी आमे लिखिले तापर किछि कौन सी उत्तर प्रभाव पड़िबो नाही केवल एई संख्याटी जदि तमे ठीक भाव में लिखि पारिबो ताले तमे लिखिथिबा उत्तर सहित उत्तर समान हे जिवो जानि परलो एबे तमे माने करि पारिबो आपण मानू जदि वीडियो भल लागिछि तबे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।